Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyang iti planom ismay bakit? No mangrugi ka iti trabaho. Awanan ti mangibantay iti pwestong. Day tangarod ti parikot ko lakay. Sayang mat day jay no maiser na. Sapay adupiman dagiti sukik. Pa, anyang atano agkita kalangan iti tangdanam. Saan mo ta mabalina siya ti agbantay? Ta damat trabaho. Asino ngay nga ta ti tangdanak lakay? Ni kumarim ni dangay. Amang ano kayat na? Ay wanan niya. Awan pa'y mo't nabirukan na pagtrabahuan na. Kasaritam to ano kayat na. At least, amom di tao. Wan man nga agpayso. Kasaritak to ti kumarik lakay. Awan pa'y mo't pagtrabahuam. Saan ka di, Marinida? Awan pa'y mare, apay ka di. Amangan kunak no kayat mo ti agbantay idyo pwesto. Tangdanan ka, Mare. Ay nawaw, sika ngay mare. Naawat ak iti trabaho nga inaplayak, Mare. Nilakay ko, di namat masangot agbantay. Sayang no maigib up day jay, taado ti suki. Manungay ti binulan mare. Pagsaritaan mi pa'y kanilakay ko, Mare. O sige mare, i-text naktulat ta. If the price is right, siya kung titangdanam mare. Okay, Mare. I-text kan to no bilang. Mangrugi kan to into no may abulan. Tamang rugi ak tumatan iti trabaho. Isbisa mo dyan mawag anak ka o. Isong agpayso nanang. Anya gay ti inyawag na keng ka. Inyawag na, numano titangdan ko amang bantay iti pwestuda nanang. Ay kamayat adamay laangan pakipurdiyaam. Wen nga rod nanang, sigurado ang makaurnungak manin nang runakat pwesto ti bantayak ita. Kat, anyagay ti kunam anak ka. Ti kayat ko sa una nang kat makaurnungak manin. Ta siyempre, adamot ti itad ni Mari Esme atangdan ko. Kasta lawlawagam anak ka. At to'y ti susi ti pwesto, Mare. Sigan ti makaam mo Ilistam to lang no adamay lakom. Si putam mat lang ti kwarta nga ibaybayad dagiti customer mo. Tamang ano adamay bayad da apeke. Hindi ka madanagan, Mare. Siyak ti makaam mo. Diyak mat ipalubos amamay saan dakdagi tatataw, Mare. Kasta kati kayat ko, Mare. Ado talaga dagiti tattao nga awanan puso ita apanawon. Iso amay mayat lata no aganad tayo, Mare. Tapno makasigurado ka, agaramat ka laang iti money detector. Adamo tayo sa usarik dita. Mabalin mo nga usaranday jay. Mare, siyak ti makaam mo. Agawid ka din no adda napatig nga aramidem. Tapno di ka mataktak. Siya kung ti makaam mo dito Nida, tinakitak nga aglaklako iti pwesto mi tayo nakaw. Impasublat mo mo't gayam, di pwesto mi di palengkay. Ay, saan tatang? Saan ko nga impasublat day jay? No kasta, tinangdanam lang nga raw di kumaray. Wan tatang. Kunak ano impasublat mao? Ay, mamigat tayo pa tatang. Ay, sige lang. Nanganak sakbay nga imayak, so namsugak pa Kape nga tatang. Sige, kapilang nga ruda na nakaw. Ikanyo langan iti gatas, tapno saan apuro ti kapiyo. Adamat ginatang ko agatas dita. Imayak ta idagas ko ti collection, Mari Esme. Ay nawaw, nagdaktal mat gayam tinaglak ko, Mare.
Mano alawas mo na nagtrabaho kanya kat mayat mati sales mo. Ado ti customer ko ita, mare. Mang tadak iti 100 pesos apag merienda, mare. Ti sweldom, itid ko inton katapusan. Na, dakkel ti sales ko. Ngam 100 lang ang ti itid na bonus ko. Ay, una yun. Oh, napaulhimag ka, mat. Ada ka din na ibaga, ka di mo nagustuhan? Ah? Awan matkit di, mare. Oh, awatam nga ro dun ti sa nga gasot. Taigatang mo iti merienda, mare. Agyaman aklaunay, mare. Malag patuloy ak mo ilangan. Ay, agkape ka pa'y mare. Saanin, mare? Agkapay aktulatan ije balay. Narigat ti marabyan. Day, bing nga mata sa nga gasot iti lambisaan ni da anak kaw. Nasakit nga rod tinakam ko, nanang. Ay nawaw, anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo anak kaw. Kasano? Kanayon adakkel ti sales ko. Ngam sa nga gasot lang kit di ti bonus ko nga itid day tanga esmi. Ay oo, naikan. Apay nga agreklamo ka, kat suswilduan na ka mapiman anak kaw. Win angam dakkel nga rod ti sales ko, nanang. Nayunan na kumamutin at itid na. Sursuruwam ka di ti makuntinto anak ko. Di bali tadakkel matpiman ti tangdan nga itid na ken ka. Si kamat laang ang tinangibaga ano merienda ti saritaan kat saan anaimot ti gayemaw. Ay nananang, kasano ama ko urnungak nga ino kastalaang. Nakaumay kayo matatang, ada ka di masapuli oh. Awan matkit day, anak kaw. Umayak lang makinistoryakin ka. Kunaklakit din no kimaro ti an na yan niyo, isungay may kayo. Saan matkit day? Kumusta gaya man ni Nida? Kumusta ti panagbantay na iti pwestaw? Mayat matpiman tatang, adu matpiman ti may laklako na. Ay, kat nasaya, no kasta. Ikam iti pagmirinda na no kwa. Ay, uwan tatang. No may papan iti merienda, sa anak mo't nga imo, tatang. Di mo matimpakpakaam mo nga umay kagayam itamare. Ay, di magasak lang, takayat ko ti agbisita. Ken umay kumatla nga lang ti koleksyon. Adda ti koleksyon di ta karton, mare. Na, Oh, apay ka di, mare? daytoy lang tinaglakwam iti talong aldaw, mare. Wan, mare. Ni, kasano napasamak dayta? Manmano nga min ti customer ita. Sa dino nga rin tinapanan dagiti dadumaan natang. Manmano lang mo tinaka-display. Adumat dayta iti agsapa alim mabasak. Ti dadduma, imbasura kon amare. Nalungtot mat ngamin, isungay bulang ko. Kasano kumakit kay dil-deliver laang ti daduma, mare? Nalungtot nga rod, mare. Saanan amabalin ama ilako dayjay. No ipilit ko nga ilako, si kantumo lang ang ti madada, alkadagiti customer mo. Anya? Kumusta nga tilakad mo, bakit? Dakkel samot piman, tinapaglakwan ti kumare. Ay nalakay, no amom laang. Ay nawaw, anyat napasama kaya? Daytoy laang ti inrimit na koleksyon iti talong aldaw. Anya? Day talang ti koleksyon na ti talong aldaw? Wan lakay, nalungtot ka nung amin ti daduma. Isumot lagayam Ngam sa anak amamati lakay. E di napalabas abulan amakadlawak. Mayat mo't ididamo, bakit? Dakkel ti koleksyon na mayaw awat na kin ka. Day tangarod ti pagdandanagak lakay. Amangan ko naknukaskasayan na matan ti koleksyon ti pwesto. Anya nga tano gumatangak iti CCTV. Ilamang kwa na imbag tapno mamonitor ko ti mapaspasamak iti pwesto. Mabalin lata, bakit? Ang mga no CCTV ngagpaisaw ti makasumbat ka dagiti saludsod mo. Siyak pa lang tagbantay iti pwestok inton bigat, Marinida. Ay nawaw, awan trabaho, mare? Awan, mare. Mailiwak matan iti pwestok. Ag day off ka pa, tapno makapaginanakamatlaan.
Sigurado ka kade, Mare? Kabailam nga ta? Ay, mare. Saan mat unay ang naragsin ti trabaho? Sa maysa, nairuam mat ti bagi. O sige, no kastati ko nam, ag day off ak inton bigan. Wan, ituloy mo ti agbantay inton Domingo, mare. Oh, kita man numabalinan day talakay. Saan nga ta amadlaw ti kumarek ti CCTV nga inkabit ta? Ay nawaw. Imposible makita na pailahan day ta. Bakit? Kasta nga rod. Kitaam ko nak. Ang mga numaylawan ka mangibagakan ko na kat maamuan na ti may papaniti day ta CCTV. Di ka kadimadanagan. Agul uli makaklaang. Nasayat mat no kasta. Bantayam ti rumrumwar itingiwat mo. Tanumaylawan ka amang ibaga ay awanan. Di tan maamuan ti pudno lakay. Umay ka pa'y man lakay. Ay, hapay ka di pa kahit. Anya ti bagam kanya. Buyaam da ito'y. Ay nawaw. Adamot imbulsa ni kumarim a kwarta. Tidaduma inlemeng na pa'y itibrana. Iso akas jay lang agatad ti may rimrimit na kanya. Takup-kupitan na matgaya man. Sana ibagaan na lungtot ti daduma. Iso nga imbaleng na. Ay nawaw. Ipakitam ti video iti kumarim. Bakit? Pambayadam numanot imbulsa na. Ngamjak mat ammo numanumat ti kinupkupit day tatao lakay. Ang mga numan ay kit din na pagpatakder na iti kalapaw na. Di kumprontar minton bigat. Papanawa mo tapno saan nga agruam. Di mo urayan adakkel ti itaray na. Agsapol kalangan iti daduma at hangdanam dita. Oh, at iti collection itang aldaw, Mare. Itad mo matlangan ti susi ti pwestok, mare. Ha? Last mo nga agtrabaho ita. Jack kayat ti mangtangdan iti kasken ka nga agtatakaw. Ti kasapulak katay mapagtalkan. Sana kasken ka nga agtatakaw. Ni, di ka agpabaso lakas na, Mare. Awan mat ti amok at tinakaw kukan ka. Awan? Awan mat nga agpaiso. Anya ti kayat mo asawan. Agul-ulbot ti CCTV? No kasta, nagpakabit ka iti CCTV? Wan, pasikreto anang ikabit kami. Takayat mi amaamuan ti pudno. Anya? Anyat orasad. Nga mapayadi ka pa'y lagring di tani da anak kaw. Ninanang mo. Anyat orasan. Maladaw kan iti trabaho no kastalaan. Sana ko nasumbrak, nanang. Ay nawaw, apay kumasaan? Inikatnak ni Mari Ismi, nanang. Anya, iti anya ka no makagapaw? Jakman amoy ti dadya babae. Kaslakwasit mo. Tagiwat mo man. Pudno mo, nanang. Okay lang. Tanasubot ko mo dagiti bannog ko. Anyat kayat mo asawain? Secret? Rumarak to inton madamdama. Takasaritak iti personal ti maysa nga agent nga aglaklako iti motor nanang. Gumatangak man met iti motor ko. Tapno addamet pag-service ko. Nagalaam iti kwartam. Secret? Saan mabalin nga ibagak kada kayo, nanang? Wrong timing kayo matatang. Karuror lang ni Ismitay. Mabalin mo ta si kati pagsalunsunak anak kaw. May papanitan niya. Pinapanaw yung kanomart ni Nida. Saan gaya man nga isaw ti agbambantay iti pwesto yaw. Pinapanaw ni bakit ko tatang. Ay nawaw. Apay kanomart anak kaw. Wala ata agtatakaw na niya akong marina. Saan mat gaya mapagtalkan? Kasanaw anay bagam ti kasta. Kat na da CCTV. Di na amaw a pinakamitan ni bagat ko. Naglawag ako kupitan na kami tatang. Anya. Ay, nagkas ang mutan na itangay naramid na. Isa kastaw na ti ungat ti anak yaw. Ta mga nun nakaornong mutpiman na iti kakukupit na. Gimatang matgayam ti kumarim iti motor na. Bakit? Anya?
Mano nga aldaw lang tinapalabas, sipod pinapanaw mo. Ngam adamutin baro ang motor na. Ay nawang, nagturad day ta babae. Unaan nakapaikit din, aging matang iti motor. Kat sikat ti adda pwesto na. Ay, jak amo, noan niya klase ti kapanunutan ti adda iti day jak kumarik lakay. May turad na gastusan ti kwarta ti sabali a tao. Numano abulan nga inararamid na ti kasta, talaga ang nakaornong matpiman. No ididamo ko maanadlaw ta, amangan no naagapan ko ma. Siyempre, kumarik day jay. Iso ang nagtalagak iti imbaga na ididamo. Ngam saanan italakay. Ay, mabusurak launa iti day jay ang marinida. Addan to aldaw na day jay babae. Hapayakas ta ti rupam anagawid si kanida. Nagadupay ti suga di tabagem. Jak na kontrol ta motor nanang. Iso an na aksidente Anya? Ay, karmam samot day tananak kaw. Anya karmamot asasawin nyo di tananang. Wala, takwarta mo ti sabali at tao ti inggatang mo iti motor mo. Naibagke di ata nailasat mo pailaan. Ay na, di nakman but-but nga nakasta nanang. No siyak ti sika. Akpudnukan iti kumaren. Isublem no anya titinakaw mo kan kuana. Di mo urayan ang maaksidenti ka manain. Amangan no nakarkaron tong ti mapasamakin ka. Nagturid ka matan anang igastos iti kwarta adi mo mat kukwa. Ay, nawaw! Makontento ka no anya ti adakin ka. Di mo pag-interesan ti kwarta ang nagrigatan ti padam a tao. Laglagi pam at idakas nga aramid kat dakas tumat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.